Rwanda Convention USA igarukanye imbaraga zidasanzwe kuva kuri enye kugeza kuri 6 Nyakanga 2025. Muzaze muri benshi duhurire muri Irving Convention Center i Dallas muri Texas, dusabane n'abandi banyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda, abayobozi batandukanye b'igihugu, impuguke mu nzego zitandukanye, tunajya ibicu hamwe n'ibirangirire bya muzika, The Ben, Meddy, Intore Masamba n'abandi benshi cyane. Yandikishe nonaha kuri wa@rwandaconvention.com utazacikanwa n'aya mahirwe y'imboneka rimwe yo gusabana, kujya inama no gupanga imishinga mu rwakubyaye. Mwayiteguriwe na diaspora y'abanyarwanda ya Dallas Fort Worth, iyo muri Amerika muri rusange, ndetse na ambasade y'u Rwanda muri Washington DC. Abantu mukoresha urubuga rwa X cyangwa se Twitter n'abandi bose mwabashe kubona ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande yagarutse ku kibazo nkaho bibasira u Rwanda bakagoreka ukuri, bakagoreka amaraporo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bangize izina ry'u Rwanda n'iry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ayo magambo yanditse kuri urukuta rwe rwa X turi buze kugenda tugarukaho. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yifashishije screenshot cyangwa se ni nk'inkuru z'ibitangazamakuru byari byagiye byandika ku Rwanda, byandika ngo ibintu bitari byo. Muri izo nkuru yari yapostinze umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda harimo inkuru yanditswe n'igitangazamakuru cya NBC News. Icyo ni igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyasohoye raporo gikora inkuru kuri iyo raporo bagaragaza ko u Rwanda ngo rwatatse Kongo. Reka turebe umutwe w'iyo nkuru. Iyo nkuru impamvu ngira ngo tuyigaruke uyu munsi wa none nuko abantu benshi nakomeje kugenda mbabona nyuma y'uko iyi raporo isohotse cyangwa se inkuru yasohotse mu gitangazamakuru NBC News cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari raporo zasohoye ku Rwanda, ngo Leta y'Amerika ngo yongeye kwata ku Rwanda cyangwa se yongeye kwibasira u Rwanda, ngisohora raporo ngo ivuga ibi n'ibi. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye iyo raporo, ahubwo ni igitangazamakuru bita NBC News cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo cyakoze inkuru. Uwo mutwe yari inkuru ndende cyane tugiye kunyuzamo amaso. Iyo nkuru ni nayo abayobozi bagiye basubiza, n'ibindi bitangazamakuru byinshi bigenda bigarukaho. Abantu benshi bagenda bayigarukaho bavuga ngo iyi raporo yatanzwe batubeshyaga ibiyirimo. Ahanini kuki abantu bavuze ngo batubeshyaga, iki gitangazamakuru cyakoze inkuru kiha umutwe uvuga ngo ukibuka ugifate mu mutwe, bacyita NBC News. Iki gitangazamakuru cyakoze umutwe w'inkuru uvuga ngo ni igitero cyabaye mu bwihisho, ngo u Rwanda rwagabye kuri Kongo. Mbega yari umutwe ugaragaza ko ngo u Rwanda rwatatse muri Kongo mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ndetse bakomeje bavuga ngo muri iyi nkuru turaza kuberekamo raporo zagiye hanze mu buryo bw'ibanga, zimwe ziba zarasohoye mu buryo bw'ibanga zigaragaza ko u Rwanda rwatatse Kongo. Ngo muri iyi nkuru turaza kuberekamo amashusho yafashwe na satellite cyangwa se n'ibyogajuru agaragaza abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Ngo ndetse n'izindi interview zagiye hanze zagiye zigaragaza uburyo ki u Rwanda rwihishe mu gicucucucu cy'intambara iri muri Kongo, ngo mu gihe Leta y'Amerika iri kugerageza kunga no kugarura amahoro muri kano karere. Mbega aho niho wari umutwe w'iyo nkuru yanditswe n'iki gitangazamakuru cya NBC News. Abantu benshi bakomeje kuvuga atariko ibiri muri iyi nkuru ahanini ntago ari ukuri, ndetse n'amashusho mwatubwiye ngo turi buze kubona yafashwe na satellite, ibi byose turi bubigarukeho. Ariko impamvu mvuze ngo iki kintu tubanze tukivugeho, iyi nkuru tugiye kuyivugaho, bundi nubwo ngiye nagomba kuyivugaho, uko nabonye hari abantu benshi babyitiranije iki gitangazamakuru NBC News kuba cyavuze kuri ibi bintu cyangwa se cyakoze ino nkuru. Hari abenshi bahise babyitirira Amerika. Bari hari abantu bafata inkuru nabi, ngo Amerika ngo zasohoye inkuru, ngo yasohoye raporo. Iki gitangazamakuru bwacyo cyasohoye inkuru. Ndagira ngo wumve ukuntu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agifata kugira ngo tubashe kuba twanakomezanya. Wumve iki gitangazamakuru ukuntu cyakoze iyi nkuru Perezida Donald Trump ejo bundi yavuze gihagaze. They're giving the United States Air Force a jet, okay? And it's a great thing. We're talking about a lot of other things. This NBC trying to get off the subject of what you just... Cya gitangazamakuru twari turi kuvuga cyasohoye raporo wacyumvishije NBC. Uyu ni Trump hano yari ari kukivugaho. N'ejo bundi yashize ibyumweru 2. Trump hano yari ari imbere y'abanyamakuru benshi muri White House ari kuvuga ku kibazo cy'abantu bapfuye, agira ngo abanyamakuru bamubaze ibibazo bakomeze bagaruke kuri iyi ngingo. Umunyamakuru abaza ikibazo kidafite aho gihuriye n'ibyo bintu, agore kukura aragenda avuga ibintu bitabaho. Trump biramurakaza aravuga ngo niyo mpamvu mvishe Trump avuze hano ngo iki gitangaza ati turi kuvuga ibintu bizima bifatika, atari iki gitangazamakuru bita NBC kiri gushaka ko duhindura ukuri. Wumve
cyangwa se kirashaka ko tuva kuri sije twari turiho. Jet, okay? And it's a great thing. Umve About a lot of other things. It's NBC trying to get off the subject of what you just saw. ati ibyo twari turi kureba kino gitangazamakuru NBC kirashaka kutujijisha ngo gihindure sije twari turiho. Ndagira ngo umve amagambo yakomeje avuga kuri iki gitangazamakuru. Hano imbere y'ibyumweru bibiri mbere yuko iki gitangazamakuru gisohora raporo ku Rwanda, raporo yakomeje kuvugwa ko ari raporo yuzuye ibinyoma gusa. You know, you're a terrible reporter. Number one, you don't have what it takes to be a reporter. You're not smart enough. But for you... Urabyumva yakomeje ameze nk'uri gutuka uyu munyamakuru wa NBC, uyu iki gitangazamakuru avuga ngo mbere na mbere uri umunyamakuru mubi, nta bwenge ufite buhagije ubundi we bwo kwitwa umunyamakuru. Yabwiraga umunyamakuru wa NBC. In addition to the jet, go back, you ought to go back to your studio at NBC because Brian Roberts and the people that run that place. Uramwumva Trump ukuntu yakomeje abwira n'umunyamakuru ati wa munyamakuru ukwiye gusubira kuri studio yanyu aho ngaho mukorera kuri icyo gitangazamakuru cyanyu NBC. Ati Brian Roberts n'abandi bafatanya kuyobora icyo gitangazamakuru cyanyu cya NBC. Wumva amagambo yakomeje avuga. They ought to be investigated. They are so terrible the way you run that network. And you... Ati vuba bidatinze mugiye gukorwaho iperereza. Ati kuko muyobora nabi kiriya kigo cyanyu cy'itangazamakuru, kiriya kigo cyanyu cy'itangazamakuru mukiyoboye nabi cyane, tugomba kubakoraho iperereza muri kigo cy'itangazamakuru kibi cyane. Aya ni amagambo ya Donald Trump ari kubwira iki kigo cy'itangazamakuru. The people that run that place, they ought to be investigated. They are so terrible the way you run that network, and you're a disgrace. No more questions from... Ndetse ahita anavuga ati muri igisebo ku itangazamakuru nta n'ikindi kibazo cyanyu nongera kwakira. Hano yabwiraga igitangazamakuru bita NBC News. Reka nze nongere nkumvishe n'ahandi n'ubundi perezida wa Amerika agaragaza ko kino gitangazamakuru ngari igitangazamakuru cya fake mu magambo ya Trump, ntago ari ayanjye. Noneho tubone kuza dusome raporo yabo. Well, this is a group, NBC, that is truly fake news. They ask a lot of questions in a very pointed way. They're not questions, they're statements. Ako kantu urakumvishije n'ubundi Donald Trump president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aha nanone ni umunyamakuru n'ubundi wa NBC News wari umubajije ikibazo, ariko amubaza ikibazo Trump arasubiza ngo abwira mugenzi we umwicaye iruhande ngo wabumvishije uyu ngo ubajije ikibazo ngo ni groupe ni itsinda ry'abanyamakuru b'igitangazamakuru bita NBC News. Ati ni igitangazamakuru cya fake. Ayo ni amagambo yavuzwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ni igitangazamakuru cya fake. Ati bafite ukuntu babaza ikibazo hari ikindi kintu bo batashakaga kubaza, ahubwo bameze nkaho bari gutanga statement yabo, atari ukuvuga ngo bari kubaza ikibazo bamenye. This is a group, NBC, that is truly fake news. They ask a lot. Urabyumvishije avuga ati ni igitangazamakuru cya fake. Twanabyumvishije avuga ngo ni igitangazamakuru n'umuyobozi wacu Brian Roberts n'abandi bayobora iki gitangazamakuru bagiye gukorwaho iperereza kuko ngo uburyo bayoboramo iki kigo cyabo ni uburyo bubi cyane. Icyo gitangazamakuru nicyo cyakoze raporo. Impamvu mbanje kugaruka kuri ibi nuko hari abantu bari bitiranije iki gitangazamakuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya, ni igitangazamakuru ndetse ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwacyo bita ngo igitangazamakuru cya fake, ndetse uvuga bidatinze bagiye no kubakoraho iperereza kuko ngo bakora ibintu bitari byo. Impamvu rero duhereye hano n'ukubera iki? N'ukubera ko iki gitangazamakuru cyasohoye raporo tugiye kunyuzamo amaso, ari nayo mwakomeje kubona igenda igarukwaho n'abantu benshi, by'umwihariko n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yagarutseho akoresha asobanura ibintu byinshi avuga ati bano bantu kutugendaho kwabo, ni inyandiko y'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ati kutugendaho kwabo cyangwa se kugenda ku gihugu cy'u Rwanda, ati ntacyo wabigereranya nacyo, biri ku rwego rwo hejuru. Ati mu bintu byose biri kuba ku isi byose kuki atari byo bavuga, ahubwo bakomeje gusubiramo ibinyoma no bakomeza no kwangiza ukuri no kugoreka ukuri ku gihugu cyacu cy'u Rwanda no kuri perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ati bino no byarenze kutwibasira no kutugendaho bameze nkaho bashishikajwe no kutugendaho cyane gusa, ati ahubwo byabaye noneho nk'ikintu cy'ikiyobyabwenge badashobora kwikuraho, mbega badukwameho ku buryo batabasha kutwikuraho, byabaye nk'ikiyobyabwenge kuri batabasha kwikuraho. Niyo mvugo yakoresheje ahita anagaragaza bimwe mu byo bagenda bandika ariko bihabanye n'ukuri, agenda nabisobanura. Reka ibyo ntabwo turi buze kubitindaho cyane, ahubwo reka twinjire muri iyo raporo. Ngira ngo n'abareba ibitangazamakuru nka New Times nabyo bagiye babigarukaho n'ibindi bitangazamakuru hirya no hino ku isi, ariko abenshi bagarukaga ku byerekeranye n'ukuntu iyi nkuru yatangiye ivuga ngo turabereka amashusho yafashwe na satelite y'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Ati turabereka raporo zagiye zijya hanze mu buryo bw'ibanga,
ariyo mpamvu tugiye kwinjira muri iyi nkuru. Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ayo mafoto yafashwe na satelite ko ntayo twabonye. Iyi nkuru yari yakozwe n'umugore bita ngo ni Michelle Long, ni umugore ukunze gukora inkuru nyine zataka u Rwanda cyane cyangwa se zibasira igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru yatangiye ivuga ngo reka twinjire noneho muri iyi nkuru ya NBC News, cya gitangazamakuru perezida wa Amerika ari naho gikorera, yavuze ko kigiye gukorwaho iperereza ndetse ngari n'igitangazamakuru cya fake. Ibintu byavuzwe n'umukuru w'igihugu, urumva ntago twabisuzugura ngo tubirenze amaso, niyo mpamvu twabivuzeho. Iyo bivugwa n'umuturage usanzwe ntago nari kubigarukaho, ariko byavuzwe na perezida. Iyi nkuru uyu mugore Michelle Long atangira avuga ngo abarenga 7,000 barapfuye. Ati amajana y'abantu harimo abagore n'abana bafatwa ku ngufu, abenshi barahunga babimpunzi. Ati inkambi ziratakwa, imijyi iragendera sahurwa, amagereza aratwikwa, amabusiness arahomba. Ati ndetse miliyoni zigera muri 5 zigirwa impunzi. Iyi nkuru yakomeje avuga ngo izi ntambara zimaze iminsi mu burasirazuba bwa Kongo, ati zazanye urugomo n'ubwicanyi budasanzwe n'imibabaro ku bantu b'inzirakarengane mu gihe kingana n'imyaka 3 n'igice. Ati intambara isa nkaho yakajije umurego mu guhera mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021. Ati ubwo M23 uyu mutwe w'inyeshyamba atakaga pozisiyo zigiye zirimo abasirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo. Iyi nkuru ikomeza ivuga ngo iyi ntambara yaje gukaza umurego mu kwezi kwa mbere, tuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka tugana mu kwa kabiri. Ati ubwizi nyeshyamba za M23 bifatanije n'ibihumbi byinshi cyane by'abasirikare b'u Rwanda bazitera inkunga cyangwa se bafashanya muri uru rugamba, bagendaga bakigarurira ibice byinshi byo muri Kongo, cyane cyane ikizwi nk'umurwa mukuru wo muri burasirazuba ari wo Goma, buno burasirazuba bwa Kongo ari wo Goma, ngo ndetse ngo bakigarurira na Bukavu. Byo bigatuma ingabo za Kongo zihungira kure. Ibyo byagize ingaruka nyinshi cyane ku baturage batuye muri bino bice. Ati abanyamakuru n'abaturage batuye muri ibi bice bakomeje gutangaza ukuntu imirambo yari yuzuye mu muhanda, bakomeretse ari rubanda nyamwinshi cyane, buzuye mu mijyi, mu bitaro, mu gihe abandi bihumba magana bahunze ingo zabo bakagenda. Iyi nkuru niko yatangiraga ivuga. Ibyo nibyo kuko ibyabaye hariya ni bibi, abantu barapfuye, ni byinshi cyane, ni ibintu biteye ubwoba ahantu hose ari kubintambara, biba ari ibintu bibi cyane kandi koko birumvikana. Ariko hano iyi nkuru yatangiye avuga ngo ni ingabo za M23 ngo n'abasirikari ibihumbi n'ibihumbagiza by'ingabo z'u Rwanda babafasha gukomeza barwana runo rugamba. Turacyakomeje no nkuru yasohotse. Iyi nkuru yakomeje hasi ivuga ngo ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo yakomeje gusubiramo ahakana uruhare rw'ingabo z'u Rwanda muri kino gikorwa cyabaye cyangwa se muri zino ntambara zo muri Kongo, ngo irengagije raporo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba byakomezaga kushinja u Rwanda. Ndetse hano bahise bananyuzamo muri iki gitangazamakuru, banyuzamo ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bavuga ati hari mu mwaka wa 2024 hari mu kwezi kwa 4 mu Rwanda bari kwibuka ku nshuro ya 30 bibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nkuru bakomeje bavuga ati icyo gihe perezida w'u Rwanda yavuze ko ngo M23 kuki badushinja kuba tuyishyigikiye. Ngo perezida w'u Rwanda yaravuze ngo iyo M23 iriho kubera ko bayimye uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo. Ati M23 ni abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo n'uburenganzira bwa kominote ntoya y'abatutsi batuye muri Kongo. Ati ndetse abo ngabo badushinja kubashyigikira baba bameze nk'aho bari bashyigikiye akarengane gakorerwa iyo kominote y'abakongomani ariko abanyarwanda bari hariya. Yabanje kunyuzamo iryo jambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munyamakuru yakomeje avuga ngo ati ibimenyetso twebwe twabashije gukusanya nk'igitangazamakuru cyacu cya NBC News n'iperereza twakoze rivuguruza iyo mvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ati mu mezi 4 tumaze turi gukora iperereza, tureba raporo z'ibanga za gisirikare, amasaha yagiye afatwa n'amashusho ya drone ndetse n'amashusho yafashwe na satellite cyangwa se ibyogajuru, tukabihuza n'ama interview y'abanyekongo ndetse n'abasirikare b'u Rwanda ubwabo, ndetse nanone ngo tukanabihuza n'abadiplomate cyangwa se n'abantu bakorera umuryango w'abibumbye n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Izi raporo nizo zitugaragariza twebwe nk'iperereza twakoze rigaragaza ibikorwa byihishe kandi by'ubuhanga buhanitse byakozwe n'ingabo za Paul Kagame kugira ngo bigarurire igice kinini cy'ubutaka bwa Kongo butuwe n'abantu barenga miliyoni 5. Ubugenda cyakomeje gusoma ino nkuru, ndakomeza dusoma ino nkuru dukomezanya. Uyu munyamakuru muri kitangazamakuru hasi yakomeje avuga ngo ati ibi byatangajwe mu gihe ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump buvuga ko buri hafi yo kugirana amasezerano y'amahoro na Perezida wa Kongo n'u Rwanda,
bizaha Amerika kubona amabuye y'agaciro ya Kongo. Ati naho kuba u Rwanda rwarashyizwemo cyane cyane muri ibi biganiro byerekana icyuho kiri hagati y'amagambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avugira mu ruhame n'ukuri kwa nyako kw'ibiri kubera ku rugamba cyangwa se kuri tele. Hano yakomeje agenda agaruka ku byerekeranye na Musad Balos ndetse n'uwitwa Corona, bivugwa ko baheruka muri Afurika ndetse bavuganye n'u Rwanda ko u Rwanda, Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gukora amasezerano kugira ngo ibyo bihugu byose bizungukire muri iryo shoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo turi bitindeho byo. Hasi bakomeje bavuga ngo nubwo ibyo byose biri kuba, Amerika iri kugerageza kureba ko u Rwanda, Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bakungukira mu ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atari ko iperereza ryakozwe n'igitangazamakuru cyacu NBC News ritera kwibaza cyane ku cyizere cy'u Rwanda nk'umufatanyabikorwa mu masezerano y'abunzi bo muri Amerika. Mbega iki gitangazamakuru cyagaragazaga ko nta cyizere u Rwanda rwakagombye kugirirwa mbega mu byerekeranye n'ubwunzi buri gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gitangazamakuru cyakomeje kivuga ngo amakuru twebwe nka NBC News dufite cyangwa se iperereza twakoze rigaragaza nta gushidikanya ko igisirikare cy'u Rwanda cyashinze ibirindiro ku butaka bwa Kongo guhera mu ntangiriro z'umwaka wa 2021. Ati ndetse bakabasha no kwashyira ahantu hazajya hakorerwa imyitozo ihambaye cyane n'uburyo bashyizeho bundi bwo kuba bazajya babasha koherereza ibikenewe byo gufasha M23, harimo kohereza intwaro n'ibikoresho muri Kongo, uburyo ki bwo kuba bakontorora intwaro z'intambara harimo nk'amadrone, ndetse ng'ingabo z'u Rwanda ngo zacukuye indake nyinshi cyane n'amapozisiyo menshi y'abasirikare bazajya banyuramo. Ati by'umwihariko banashyiraho uburyo ki abasirikare b'abanyarwanda bapfiriye muri Kongo imirambo yabo aho bazajya bayinyuza igaruka mu Rwanda. Ibi ni bikubiye muri iyi raporo. Iyi raporo ikomeza ivuga ngo uwitwa Patrick Muyaya akaba umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yivugiye ko ngo u Rwanda atari urwo kwizerwa mu byerekeranye no kuba hagaruka amahoro, ndetse ko ibi byose Kongo yari ibizi ko biri kuba ibi byose u Rwanda rwakoraga muri Kongo. Hano ngo Patrick Muyaya yari ari kuganira n'iki gitangazamakuru cya NBC News. Iki gitangazamakuru nanone hasi cyakomeje kivuga ngo uyu mugabo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo ntiyigeze asubiza igitangazamakuru NBC News ku ruhare rw'u Rwanda mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Atari ko harimo ibimenyetso byerekana ko abasirikare abasirikare b'u Rwanda barwaniraga muri ako gace ka Kongo bihishe nk'inyeshyamba za M23. Iki gitangazamakuru cyakomeje kivuga ati twanavugishije umuvugizi cyangwa se umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yanga kugira icyo avuga kuri iyi raporo ya NBC News. Atahubwo dusobanurira ko ibyo u Rwanda rwakoze guhera mu mwaka wa 2021 ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo na Kongo mu rwego rwo kugira ngo bakumire barinde umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'ibibazo bishobora kuba byava muri Kongo bikaza mu Rwanda babikumirire ku mupaka. Tariki iyi raporo yacu ya NBC News yanze kugira icyo yivugaho. Ndetse iyi raporo hano bakomezaga bagenda bagaragaza muri iyi nkuru yabo bavuga ngo u Rwanda guhera mu mwaka wa 2021 rwahishe ko rwohereje abasirikare muri Kongo, ariko ngo haje kubamo amakosa muri iryo banga ry'u Rwanda. Ngo mu kwezi kwa 5 2022 ingabo za Kongo zatangaje ko zafashe abasirikare babiri bo mu Rwanda binjiye mu gihugu cya Kongo. U Rwanda ngo rwarabihakanye ruvuga ko abo basirikare bashimuswe hakurya y'umupaka. Muri raporo cyangwa se inkuru bakomeje gukora ya NBC, ati amakuru ya NBC yabonye raporo ngo y'igisirikare cy'u Rwanda. Ngo igisirikare cy'u Rwanda ngo muri iyo raporo ngo cyemeraga ko abo basirikare bafashwe ubwo bari bari mu gitero cya 23 cyagabwe ku kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ngo ndetse ngo raporo y'imbere ikavuga ko ngo abagize ingabo z'u Rwanda zambuka umupaka bajya muri Kongo ngo bagombaga gusiga telefone zigendanwa bakamburwa ibimenyetso biranga imyenda yabo kari abanyarwanda, ndetse ngo bameze nk'abavuga ati hari abayobozi bagomba gufatirwa ibihano batamenye neza ko abo basore ibyo bintu ngo batari babikoze. Iyi ni ya raporo n'ubundi ya cyagitangazamakuru NBC News mwakomeje kugenda ubona dukomeje kunyuzamo amaso. Ndetse bakomeje bavuga muri iyi raporo yabo bavuga ati ngo mu rwego rwo kugira ngo bakureho abatangabuhamya cyangwa se bahishe ukuri, ngo abasirikare b'u Rwanda uduce bagendaga bigarurira ngo bahitaga birukana abaturage bahatuye bakababwira ngo muve hano, bakababwira ngo bakagenda ngo bagatorongera mu rwego rwo kugira ngo basibanganye cyangwa se bahishe abatangabuhamya ukuri. Ati ndetse operasiyo nk'izi ngizi bagiye bakora zagiye zituma ibihumba magana by'abaturage bata ingo zabo bahinduka impunzi. Ndetse iyi raporo igeze hasi nibwo batangiye kuvuga ngo amakuru menshi yakoreshejwe muri iyi raporo
iyi ngiyi turi gusoma ngo yakozwe n'impuguke mu bya gisirikare mu byerekeranye mu by'uburengerazuba bwa Kongo. Ati ndetse andi makuru menshi ari muri iyi raporo ya NBC News ni amakuru twahawe na ba basirikare b'abacancuro ba mercenaries babandi. Bega iyi raporo mubona iyi ngiyi yanditswe turi gusoma, iyi ngiyi yakozwe n'igitangazamakuru cya NBC News, ngo amakuru menshi arimo, iyo bageze hasi muri iyi nkuru barabyivugira ubwabo, hano niho tugeze. Bavuga ko ngo amakuru menshi ari muri iyi raporo ngo ni amakuru bahawe na ba bacancuro, bamwe bafashwe bakanyuzwa mu Rwanda bagasubira iwabo. Ngo muri abacancuro ngo nibo batanze ano makuru, ngo bagaragaza ko ngo bigeze gukubita ngo n'ingabo z'u Rwanda zari ziri muri Sake, ngo bari barahawe akazi na Perezida Felix Tshisekedi, ngo baza gukubita muri 2003 mu kwezi kwa gatatu, ngo bakubise ingabo z'u Rwanda zari ziri ahitwa Sake, ngo zirakata ngo zisubira mu Rwanda bakoresheje indege zo mu bwoko bwa Sukhoi. Ngira ngo uri kumva impamvu iyi raporo abantu benshi bakomeje kugenda banayishidikanya bavuga bati iyi raporo koko ni ya cya gitangazamakuru Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko yakivugaga. Amakuru menshi ngari muri iyi raporo ngo nayo bagiye bahabwa na ba bacancuro babandi b'abazungu mwabonye. Iyi raporo hasi yakomeje ivuga ati icyo gihe abacancuro ngo bakubise ingabo z'u Rwanda ngo zisubira mu Rwanda. Hano muri iyi raporo bakomeje bavuga ngo aba bacancuro ngo bakomeje bavuga ngo u Rwanda kimwe mu bihugu bikennye cyane muri Afurika. Ni inkuru niko ikomeza ivuga ngo ndetse ngo ni igihugu gishingiye ku nkunga z'amahanga. Ati icyo gihe rumaze gukubitwa muri Kongo 2003 mu kwezi kwa gatatu Rwanda ngo rwagiye mu bucuruzi ngo guhaha ibikoresho bya gisirikare muri Polonye, muri Poland, ngo no muri Turkiya, ngo bajya gushaka ngo ubwirinzi buzajya bufasha kurwanya misile z'abacancuro, ngo no gushaka ibikoresho bizajya bikumira kugira ngo hadafatwa amajwi no babasha kurwanya ngo zino drone ngo z'abacancuro zabarasaga. Ngo icyo gihe noneho ngo mu mpera za 2023 ingabo z'u Rwanda nibwo zatangiye gusubira muri Kongo, noneho zifite igikoresho zaguze muri Poland no muri Turkiya. Se ngo icyo gihe ngo nibwo abasirikare bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5 by'ingabo z'u Rwanda bongeye kwinjira muri Kongo ngo na n'uyu munsi. Ndetse iyi raporo hano hasi bakomeje kugenda bavuga ngo amakuru yakozwe n'iki gitangazamakuru cya NBC News ngo cyagaragaje ko guhera mu mwaka wa 2021 kugeza uyu munsi ngo hamaze kugaragara imva z'abasirikare 900 b'igisirikare cy'u Rwanda bapfiriye muri Kongo. Ariko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yakomeje kubihakana, avuga ko ibyo ngibyo ari ibihimbano ayo makuru ngo y'abasirikare ngo imva ziyongereye ngo z'abasirikare, ibyo bintu ari ibihuha bidafite aho bishingiye. Ibi nabyo babyanditse muri iyi nkuru ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ibyo bintu yabyise ibihuha atari ukuri. Ni raporo ndende bakomeje bagenda bagaruka ku mibare myinshi cyane, abakuwe mu byabo, abapfuye, abagiye bahohoterwa benshi cyane, ndetse bagaragaza ko ngo ibice byose byagiye byigarurirwa na M23, abantu benshi bakomeje kugirirwa nabi no guhohoterwa, ndetse n'amabanki yafunzwe bigatuma abaturage babura amafaranga yabo. Ni raporo igenda igaragaza igaruka ngo ibyo byose kandi ni amakosa ya M23 ndetse yahohoteye abo bantu, ndetse ngo ibyo ngibyo bikahita binagira u Rwanda abafatanyacyaha, kuko u Rwanda ngo ari rwo rufasha M23 bakorana bya hafi. Gusa ikintu gitangaje muri iyi raporo nuko iyi raporo ijya gutangira, cyangwa se iyi nkuru ijya gutangira, iki gitangazamakuru NBC News cyatangiye kigaragaza ngo ni raporo bashingiye ku mashusho yafashwe na satellite y'abasirikare b'u Rwanda bari kwinjira muri Kongo, bari muri Kongo, ngo bifashishije raporo za gisirikare zagiye zisohoka mu buryo bw'ibanga. Gusa nanone abarebye iyi nkuru yose, ikintu cya mbere babanje cyangwa se cyatumye bajya no kuyireba benshi, bavugaga ngo iyi nkuru nituyireba koko turabona amashusho yafashwe na drone, yafashwe na satellite bafata abo basirikare b'u Rwanda. Gusa muri iyi nkuru hari amafoto wajyaga kubona ukabona nk'ibintu bitagaragara biri kure, utabona ikintu icyo ari cyo cyose. Abantu bakavuga ati ubona handitseho hasi ngo aba n'abasirikare b'u Rwanda, cyo ukabona nk'abagabo bane biyambariye imyenda utamenye iyo ariyo, bareba hasi bafite imbunda, ubona ko bafotorewe hejuru, ngabona abasirikare b'u Rwanda bari kwinjira muri Kongo. Ukabona ni ibintu biri kure cyane nyine bidasobanutse, utahita uvuga ngo ese bishingiye bigaragaza ko ari abasirikare b'u Rwanda. Mbega abantu benshi ikintu cya mbere banje kunenga iyi nkuru nuko ayo mashusho bavugaga ngo ya drone n'amafoto byafashwe na satellite by'ingabo z'u Rwanda nk'ibimenyetso by'u Rwanda ruri muri Kongo ntabyo bigeze bagaragaza muri iyi raporo. Kandi umutwe w'inkuru watangira kuvuga ngo n'ubushakashatsi bwakozwe bifashishije amafoto n'amaraporo n'ibiki byose. Iyo nkuru nyuma yo gusohoka yagiye itakirwa cyangwa se itavugwa rumwe n'abantu benshi. Abenshi bavuga ati ibaza inkuru yagiye ahanini ivuga ngo ibyo bagiye bavugamo ngo nibyo babwiwe n'abacancuro b'abantu baba baraje guhiga amafaranga bahawe akazi na Tshisekedi, b'abazungu bafashwe nyine n'ubundi baciye mu Rwanda.
ndetse ugasanga ni amakuru abenshi bagiye bavuga ngo hagiye harimo ibinyoma byinshi cyane cyangwa se ibintu bidafite aho bishingiye. Kubabashije kubona iyo raporo namwe wajya muri komenti ukaduha igitekerezo cyawe. Ngiye ni hano ngarukiye, nkwibutsa gukora subscribe, ndaje dukomeze turebe n'ibindi hirya no hino bikomeje kugenda bivugwa.